din penglio mala katu kan disni ya uslap jong kaliur labun ki caka bat kisnong ki belaju lor bat ki belas lay menta ka kentiru kata arfsan tarik ujemang jong usnam arajar arfeu kaladan kajing julor bat kajing lang keti hasilan ter kasrok jong kathan cila kata nadu kasnong la rengut ter arson hakane kasni na kaliang jong kana demi channel kalayo ya kalar ban ya keren bat katu kan nengut kinong snong jong kasnong ruyong kabahap po ka ilaka sobar kile thu bakane ka jingja kalajian adu kasni ar fulai tarik ujemang jong usnem ar hajar arfau bat hakane ka jingja ki babuan ki kali ki bahapan ya lenti nakane ka surok kilas akot lot haka jing dambut keti jong ka kendau kabalas siang halor jong kane ka surok tu mentangin ngap berkemi hi dalade ya kane ka jingja Nina kalian ka sinong ruyong nila pen yang gini gitrok nadu mensi saja kawai kedai ba la palat kami ka surok kalalong palat coba palat kajing keti nomor baki iwan sina ban bha tem ma menta kajing wan sina kani ka German technology something na Delhi kapen long pen ban kumne ya kani ka surok kata kala pen mi kajing ka bakraw yang ini kayeng kasam to kalalong hagajing mas dam tak liur kadang sedang keliur kat bakan bakot keliur kamot la suya yap lot bet hang ni la suno be ketrok la klamieng kamsam nrei kalong tangi tang mangi kumne be adon bidang bas nong sordar secretary nong ye namar balai kamde kajing bakla jongki kajing bakla jongi namar barok ki acting sudah acting te plate bi acting kamot basuak kamdai bela dajit dai bersuya ak takadau ki beki acting kim kwa bakin ya hi ringkat bakane ka snong jongi takadau nga kerpat di sorkar bakan pej bekini ki jing don kam jong ka snong lakat nusien ngila ajing thol lakat nusien ngila le kendu wat men nem stem lawan ni kendu USDO itu uang balat cuti ngin saya pej kane kadai ka emergency kamdai ka bangin saya pej ngin ajing tho ngin long meeting kamdai kata kani kam yap kam em gane baro subu en case mentan don ki breu ki bapang bastom na ikin ya na ikin rung na ikin mi de u MLA fast one page ya kata ya kala jing yo de ban kmi ya kane ke jing du kabala jubor sebapala mentang ngin keren ke jing du jang kane ka surok barok ha klami sakai huri hura hakabai kali katkum ka anjong ka DTO kumbangi ong kadai tang 34 rupees kabai kali per head minta pat marsen ja kumne marsen lockdown kala poisa ka 150 160 takadaw kerpan ya department berokot ke DTO ke badaya kalan ka kali ka PWD ke badaya kalan jong ka pet ka surok hakano kalanju kamtam ka surok plus bat ka electricity takadaw ngi kerpat ikini ki department bakin pet kin kmi ya ka snong ka thaw jongi kebadan kam kini ki egi baro Bye.